Sanggapi nang bi asa martua ho anakku anak namurku bege joku hataho manang sedih hari wujud di ngoluna lupa lupa ho pasang apa inang mi hasil Shanghai te honmi uramang durako solido to saban mangale anggumu angalian moho tunggu berdua di Hangulua di Pertiwi. Selalu sehat buat inokku ya yang lagi di Jambi. Hasil ditaori Shanghai te hongi
di padomu Tuhan ora madong aku gabe dong takel dong susah urang behita marsira salelek di taro haholongin maan songoro makaholongi hong ale hasudungan ay dunga utodogo ay dunga upilito ikokona narangan iko dongan matuan ora madong aku gabe dongan mekel dongan susah urang behita marsira salelek di tano haholongin maan songora makaholongi hong ale hasudungan ay dunga utodogo ay dunga upilito ikokomadong aku ito dongan matuan haholongin maan songora makaholongi hong ale hasudungan ay dunga utodogo ay dunga upilito ikokomadong aku ito dongan matuan
Serius kau Tuhan, cintanya doa Tuhan. Oh ini tumarapi burung dan tarabat dan dia Mekel doho di sihat pataroni lama kolibi hapo kosoni tuki tusi baju jumbi moros dinuku sudah nado kami. Iya, Batik Palemon spesial karya almarhum Joshua Hadi Rumah Bea. Ya tolong bantu di share ulang ya. Tidak. Fokus dua anak mau di Batamon, anaknya marseketer guguru.
Perside Pendi Tina begitu Kos marogot dan nanuban Arena Kui ngodoina bertemu ya. Di bulan